Ithinte nayihleli-ke lomuhla indlu yePhalamende njengoba-ke kulamalanga akhuluma Donaldin Luphakelo pheceleti i-budget speech. Lomuhla-ke bekukhuluma lona litiko letinkundla nekuthuthukiswa kwalo, indvuna yetiko letinkundla nekuthuthukiswa kwalo ekakhulu bekhuluma ngetimali te-Regional Development Fund lokuhloswe kwekuthi tibuyele-ke emuva tiyawuthuthukisa iMaswati kito tinkundla letehlukahlukene. Indvuna ichaze kabanti-ke ngalelu hlangothi lwayo i-Regional Development Fund yaphindze yatshela abahlonishwa kwekuthi banelungelo lekuthi-ke babute imibuto letsite bayibhekisa kilo-ke lihhovisi la-Attorney General. Indaba yatinkundla entweni layisukumele wacela timali tebantu kusebenta le bill so abantu lokhandla ukuthi